Şunun beri jatam şimdi kızım ve göz. Assalamu alaikum. Bizdin fond dağda bolsa öz işin ulantууда. Кезектеги кайрылуубузда Баткен облусу Баткен шаары Четбулак айылынын тургуну Нурматова Гүлнара эжебиз болмокчу. Эжебизге врачтар тарабынан сахарный диабет диагнозу коюлуп, эжебиздин сол бутун кесип таштоого туура келген. Үйдү жылытууда тамак аштан, дары-дармектен кыйналгандыктан бизге кайрылуу таштаган. Assalamu alaikum bir tuğanlar. Men bizi kolumu ne olup muhtacımın 3 yıldan beri 3 marta ısıt buldum. Şunun beri jatam şimdi kızım ve göz. Kızım burada, men burada. Kişinin evde jatamız. Değerli körgüyen pullu kıynalı otağız. Assalamu alaikum Müslüman bir tuğanlar. Allah'ın razılığı için bizge yardım veringizler. Biz yardımga muhtaçbız. Batken oblastına qaraştı. Четбулак айылында турабыз. Укамдын 2 комнат үйү бар. 1 комнатасында апамдар, 1 комнатасында biz balam ekөөбүз. 2013 жылдан бери сахар диабети менен ооруймун. Ошондон бери дарыланып келатам. Давлением бар, күйөөм жок, ажырашып кеткем. Жардамга аябай муктажбыз. Ушундай жер үйдө жашайбыз. Дары уколго дагы акча жок. Кече майда бутумду кестирип, азыр ушул бутум суу чыгып, ушуну дарылаганга дагы акча жок. Аябай кыйналдык. Ошо апам экөөбүз, апам 3 жылдан beri insult algan, 3 жол aldı. Bir kolu iştebeyt, putunu südürüp basat, jakşı dagı süyley albayt. Men bolsa közüm jakşı neme zireynas jetpeyt. Oşoga aябай muhtaç bolundabыз жардамга. Больницага жатайык десек акчабыз жок, дарыга деле акча жок. Айланайын туугандар, бизге жардам берип коюңуздарчы. Аябай кыйналдык. Allah'ın razılığı için yardım veringizler. Aldın ala sizlerге терең ыраазычылык билдиребиз.